noa fua I lau o maua. Whaatai le atua I le soi fua ma leola. Ia, mai se foi o le tausinga. Ia, mal pui pui ngā mwhai e on tātou toi whailoa. I whatalo whātu le mai mo mai ale kore anga sa moa pia. Mai lava I maunga te tele se iau I maunga iti. Whatalo wha le tātou watunu I ona vaenga ese. Ia, mai se o le tāpua inga te talo le itu vai o le tala lei. Whatalo wha I ta māma tina mātua. Ia, ai mai se o woma pa anga le tātou por kalame pe ona masani ai vai as taitasi. Le ua fia mai le fionga pa tele pa le tasala. Ia, wha pe fo I le fionga le whaltua ia aniva. Ia wan wha ua wina. Ia, ai mai se o le so o ina o le tala le lei. I le whaatua tuanga o le kālesia kātoliko. Le por kalame e tupu le whaatua tua o le tau longolongo. Alo mai lau mai moa. Te alo whalau fionga pa tele. Te alo whalau fionga le whaltua. Talo whalau o whalau me. Alo foi whamalo si mai ngia stofi ma. Me foi so tato whasoi fua ua ko tato pokalame whaatalo fo I le. Mai mo mai mal whaafonga fo I le tato puleanga sa moa pia. Pa pe fo ia, pa ia malu whaatasi mai fo I le aitu o le vai. Ia mai la tō a fium papa au I nā tunu o lo fia pe whaafonga ma whaatasi mai tato pokalame I le aso tofi ma le vai aso. Malo? Ia, malo fo I le tau atai. Malo fo I le tau whai mai le aso. Ia nai toi inai in tanga luenga le sa mantu pu e lotu ai sa whai lato e le alfa sa mo le mele o le comments se ile il por kalame o le por kalame te le lopo vai aso lente nei po ona tua sa fsili mai le sto inai I mea ai o le misa ia fa mai lana ia fa so e se le pe la mala mai si va e ngol misa ile pe atatu tala noa mai sa me o le taulanga le fa solongo totongo te mi e va o le taulanga ia o le va ngala sa tau tuli mai ona e ile me fole sa ta o fia tu le epikopo ala va ia la fa isi fa sa le taulanga vo le ao lona lua. Oi. Mai olai ao. La fai ai si au lo. Ia. Ala fai mai. Olai la sa o ngame. Fa ia. E sa o le lo ko sa o fo le piko po. O taua. O ia inisi o lo muli por kalam. Mai. Ma mai ai nai feedback o le por kalam. Il tele fu io vai ta un si la fia la to ia te o tau tala ila ve le vai nga ta o le tau o le vai nga o no mo fu nga fai lo foi la fia nga la ki ku po I felo inga mal puleang ia o mo fu na fa si la lo ia fo ia le foi sa mo moli atu ala le tato por kalam ia le vai nga ta o tau langa ma ai le na pa wena e fo ai si vai ngor taulanga pa on misale tatu te fa so ma pe au ngai tatu pokalam o faia pe ai la to e pe ona fia la ko faia ai lo faia le tu e tau sisi ia inga ma le tu la fono le fatino ino taulanga pa ia ona ai lo na nganga e mafu ai le telo sia a bolum tap sisili e fa vai ai ma fatino ai vang te taso taulang pa il misa e pe ni me au taulanga tu lo fo io no me foi au foi ia una e pula le pupu I ma fo nga tawa o le me sa wa ile amatanga o nei me au I lu maku fenga nga tua ia au mai tanga tau mai mamu mai man o fu fa ele leanga fa toanga ia mai uma e o ai la fu mangwe mai uma tone fa po ia mo sir taulanga wa mango fo pe o manu sa fa ngai o se taulanga ina no po ia eleanga uma lunga le palpala po le toto le manu ia lunga fa fa taulanga o se taulanga ia ina wa fio mai le tu e ala ilona alu wa tu putanga ia pe ila wa su ia ilola ile fainga taulanga le wa alua tatou le fio monio Yesu
o lo tino le nei o lo toto le nei e pe o le manulautia le po o le autua le o taulanga whaatai o le taulanga po le misasa le Eucharistia o le whalawa ma le waina o le areto ma le totu pa i o le tātou wali o isi vanga le pe ona tātou tala no fo mi whaasoa e fisiri mai e fo inisi o le au whātuatua ngai me o taulanga e kasi ar kaulanga ngā taulanga momori atu e le ingi si kaulanga e koe au ai talu ai ono o le walu ai tātou le nei fo i vai tau ma le e sa amata mai e pe e lua i e taulanga au o le vaengala le na e mai le ko por fatanga langa la le atifita le purpose o le vaengale e tasi al taulanga ia o fe ave ia e ave tau se tanga tama mai ma me faso mo le tau singa o ngā ruenga le kalesia i e tau si le tuang sam so ani ngā ruenga le kalesia i me umalava e pela o nala le ave faanganga ia le moringa ma taulanga o a me uma ave inta ma fe ma faso ave tanga tama mai le foi aka ko ke fati no nei tatu puleang o tau mafa ma me uma vo ia la wa kul kai mo moringa uma ia ave ia mafufanga le ave oi vai lo me lo ia fio tama tai sa matua ave vai di mai nai tama tai sa moniki ia ai fo la nisio tu ai tatu mtanga runga e o ai fa so tanga tama tiva la ngase tanga tama tu ia e fai lo fo ia e au fia o marca ko fa so le tau singa le tu o le moringa la na o tupe ma me o mana ave o mai fa so wale atia e ngore mtanga renga o le puleanga ia e pe o le nganga na le na o le tau nga tupe a pe o le taua o le areto ma le falau o nisi la me tu atu e sa o ia pe la fa pisingisi le fai o le au ingo le taulanga lona lua o ngā ele usita ia au o mga bakule whātou whala inga le tātou tama kasi ar kaulang tau fisi mau meanga e au pe la wha sesenga wha tino ele tātou taulanga pa ia e osi temium ina ia malamalama mai e sila fia o kako wa ia umanga e nei tūlanga i me umanga e pe o le tūlanga le nā lebea e whaasoa koe le vang tau ia lu sao noi lo fiong patel nei le finangara fo patel o fali e le ibai mai o taulang ia wa le utatu mai wo e ya suinga o tatu fai ia wa so fo i e pe o tau no patel e sa ka vai fo tatu amata mai me o manfata benga ya mo mai tonu me tau me ai ia le walu nei vai tau ia le fo ngalo matu awa e se fo le fati no ngale o fati no mai si me ai fo ia o loa ia ai le tu ai le tau langa tupe ia na lo fo inta tu mai o lo tau langa ia pe on tau no patele ia ai o le tau o le tasi tau langa le o sau no patele ia le nganga na o lo tau langa fo ina sau ia e ni si va e ngole kare si sa fa peta u ai fa ngai nai pe o le taulanga le fa pe ave seminario pe o le nganga sa ia fo na mai tau ia le nganga e ta si ale taulanga ia o le timitas ale o lo ale fo ia pe o me fa popole na e la fo mo le taulanga ile ali a le tau ia pe o sa no pate o le tino ma le toto le ali o le ola na ma fa ala tanga na tangata ia so umole o langa fa le solo tato ye nei ia le tele ona isi me na tia ve volen sa no pa tele sita soas o le ola fa le pokala me ni ia tata si tato puleanga ile fa le leia o me ye to no misa e ala yo na baenga ese to e teu mata peleni ia ma to e mati ina ia tasi ama o tasi ele kalesia ile fa ti no ngole taulanga pa ia misa e malfaloa malo fa tai ia pe o tulanga naile mai mo mai foi mal silsila mai ia onisi foi o lo fa ali ni ona to finangalo e fa tau i mata u por tanto por kalaminei ia mai se o le fa tuanga ma le o ngale kalesia katoliko ia pe o se tasi vai ngai ese mai le kalesia katoliko mai isi tantonuma mai isi fa tuanga
ona ole o ngai ale kalesia katoliko ia na sakala meta e fa savali ai le Paul Kalamei no le o le fa tuanga o le kalesia e mai se mo le tangata katoliko la vai pe la o le tulanga le ia na sakala meta e fitu ua fa tulanga le mo le kalesia ma le soi fua fa katoliko ya pe o vai ngale empene sa no la fiong pa tele ia i vai ngale fa la tele le tulanga sakala meta e fifu sakala e fitu pese fu fitu sakala meta le paleti apesi de ngel fa ia e fifu sakala meta e tali mai si e ono tali mai si e fitu ave mai si se fulu e fese ka ngai fa ngau ia pe o ka ulo kwa foi mal ma fo fa ya masa quasi se foi mal fa ya a sa e lo vo el fe ya sakala meta ale tawa e fa manatu na ia fo ile ngol por kalame tu por fa tu ta longo mal fa so ai fo il fa tu ia o sakala meta ia le tatu le la tatu tano pe o le soifua ma le ola le o le kalesia fa le nganga ile taua o le soifua le tua pe ona yele upu sakala meta sakarare ma le ufartina o mepa ia o le ola o le tua le upu le sakarare sakala meta ia o le ufarpretania sacrament sa welola e sakala meta e ape o le tāua lea o le whaasoa o soifua le tua ia so uma e whawhanga i tātou le ngata i lea mai le taimi i le ngaka lar mali ma le matanga o fia o le tō wha le tua ma le kalesia na whaia i nei vaenga a whanau lo le tangata tulo ua whapa ia ma whaulu whali ai a olo fo i tulo le langi soifua au na walau le tua le maliu maleu ua koe whapenga fo e le ngakala o mo fa o fale mai saka metro papisonga o le sauninga o le fa unga o le tangata mai le fa fa pa ia i le swa o sta pena i le soi fo tangata o na mali e u fale la i lang i le si o langa i tuat pe o le tofana le tua ma le kalesia na fa o le awata mai ma le potona la fa to fa le kalesia e avai uma nei sakala meta ma nei me uma le tuspaia wa ye umai reference po o nei sakala meta ta o mal tuspa ia ma nga mo fa pe ma fua le la ye sakala meta ye fitu mo le soi fortanga le tu au noina ia tato wele tu ile tato fa nga malang au ka ko fa malang ma soi fua o lo apo pe ia le tu fa le ngang le tu fa le lang wala tape nei no tato mo le ola fa vau tu atu le nei lalo langi pe ama vai soi fuang ia e mafuai a sakala meta le il fati no ina male ola fa le nganga e o fa kasiale tingo male nganga e le tu au no ina le tu le tino ia fa penganga ngai tawana tauto lua male tuanga e sakala meta e fitu o le papisonga e o kofisio por fa le lenga e o le eukaristia e mar confirmasio e mai se sakala meta to lo le aka ke il matuanga sao ke fa matala ina fana o ko ka o ia upuia masangia itato i le vai tau le telmosio le matelmonio pentio fa ngale ngana no se ngofie malam la mai la ko o le ale winga ia na malam la ngofie pe o le fa ungola ustaulanga ia por fa ungola faitofi o le fa ungotanga tama ia o le fa poiponga pe o ingoa ia fa ngofio na malam la mai tato le soifanga ne ia o sakala meta ia fitue pe ngao ale kalesia katoliko e ke malamala mata ite pe e fatino ina nei sakala meta molo la to fatu tuanga le tu malele ai le o le soifo le tu ai au fatu tu ma tangata ai fo le lo fo le tu ai ele na o le utai ai fa pe fo inu ese pe ka ko mamma mai fo fengen fo le ia male fa lo malo va tai pateli after ia le usa no patele ale sakala meta ia fitu sakala meta le kalesia ia sakala meta mo ia o le baptisonga e o malama fo tato kalesia
e whanau mai loa le pepe ia awe loa paptema nei vai tau ia peo nai tau ua mai ai ua whaapa ia ma ua awai o i e tono le awa ingo le atua e on tātou mai le pap i le Eucharistia ia o le o ngā tutonga le mule o le tātou whaatutuanga o le Eucharistia lo talia ino le tino ma le toto le ali e ala i le areto ma le waina ia o le tātou mai le kofsio ia o lo walu le whailo kofsia ia pātele o a fo ni mea sa whaale tonu ai ma ni whawhitau di sa rua whia ngai le masina tausanga ia o aso le vai aso ia e mwhaina e anga ia pātele e whailo kofsio to e whaamangalo a wang sala wa pātele ia o le suiva aia leo Yesu e au mai e whaamangalonga mo tātou tātou mai le kofsio o le kofsio le o le avea i leo tātou ma fita tau tātou te oe e whaailoa ma tāla i le finangalo le atua ma whaailoa atu le nu o le atua le uwinga o le upu ma le tala le leia le atua e on tātou mai le o loto ia o le awos taulanga o le tu ainga sā lea tātou o mai le whaungo tangata mamai ia o le suau le anga i mapātele e alu fo i whau se tina po se tamamatua po se sia wangasa ngasa ia ele whaapea wale nganga le ta te whaalongo ni mai tau pe a avelo suau o lo whai mai o le aoti o se me whaapea na ia lo ta ita mai mai pe o le toi whaamalo singa le o le ngase o le fo ua avea ma o maua i mai o le tino ia pe o le nganga le na toi momoli ele suau ina i whaapaia ina ia manatu fo i matnofo te talo ia uale fia ngai ai mangase ngase o le tino ia on tātou o mai le sakala meta o le whaipoiponga ia ua tu whaatasia ai loa o le tama ma le teini i le sakala meta o whaapaia whaatasi la ua i lumo Yesu e avea ma ainga e tasi ia ona tau ave mai lea le la ainga ina ia mawai fole no fe alfani ma ia ola faale o langa faale atua ia e mese fo ina ia tau si pelo la ua tu fata singa ia le sakala metalia ina ia mawai pe ma fa mausali ele lo fole atua i to tonu le la ainga o le ua no fo la ua o se ulungadi ua tasi lu mole atua ia e fo te tonu ia o le fo sakala metau ia e tilo fo i vaenga ia le na la ua o la whapaia o la to tolu ia Yesu o la whapaia le taimi le Yesu ina ia wha mausali ma malama i la ua le tu whata singa o le la no nofo whata sia ma a mea i la ua o le ainga tasi lumo le atua ia o nei sakala meta uma tilo ia ima te le i olona wha oloanga le wha mtaltalaina ia ai tasi ale au ngoli nei o le uwingo nei sakalameta ia pe o le atoanga lea ma le taunu unga ma le pe o se mea le taula i ai le atoanga o le talitonunga wha katoliko le kangaka katoliko ina ia au mai sakalameta ia lua o e fitu e whai ma tilo iai e taula i ele wa ai ia mai se fo ia malama iai aua al whaaloanga lea ma mausali ai lona whaatua i le atua ma le karesia ma le whaaloanga ma lo sao no i lau whionga le whalitua ia ai te lua silfi fo i lau whionga pa tele ma lau whionga le whalitua e pe e le manatu ma mawhale si katoliko i ai sakalameta e le pe fo le se mea nana o mai a whae o le winga lau whaamtala nga mai ali siunga ali mai pepe fai baptisong umar baptisong o fako ako ali mai foi pe afia ro ko mnior tamai ya na uma foi no fai el sacramento le eucaristia ya alua ya fako ako kol mai foi pe afia fai poi se longa o tem foi o mana o mia el sacramento fato ali mai au le tau singa o sacramento male e te tau na o le o fa sacramento baptisong
fa'aulufale le kalesia kaulanga lo o anga le loku fa'ala potonga le ia ai o malo halu lo le ia la malanga fa kai Fako ako ya di maya o mga umia le sakalame. Mana ia fesili. Ai le sau no foi patel tu so va en ai. Ia wa ata tu tilo el neo lang. E sa o ai sa no ala be. E se longa wo mo umia se ungali. Ia no fa toa ole fa pe lo fa pa ia. Ale ole nga po la tala no e matua o e fa pa ia ma o le lotu o tali ali. Wa va en ai tau na mala ia. Ia ona o lo le. Ai watu fo e whainga tā, fo i nga lue ngā ti a kono mai so soani. Whainga wa onga nei, wa tā pena wa onga. Ina ia mala malama i le winga sakalameta, o le whaipoiponga ia ma sakalameta o mane. A wa le fato a watu, ia alai le malama, ala o manao, e fia whapa ia, ma fia whaipoipo. Wa e fo isi tu a inga isi urungali, e ana wa fia watu e whaipoipo. Ona ia mea na fai mai e ele pepanga e fai e fio New Zealand a la ele fai poipo fai se tu se fio a la o atu ele se pepa fai poipo ta le tele o fa fita u li pe ata tu tala me ne sa kalame a le mea la e te tau le tangata ona tilo le lei vai ngai ele oni mea ta aloa ele oni mea tau na o e fa tau nu ele oni mea e ula ia ele oni mea foi fa pe ia au ka o ai fa ka onga ia o mo foi fa pa ia marka pe pa ta o fa ta pe pa wale me ia ma fai ngo a mar pe pa po ia fa tu si ia fai ka o New Zealand to ia cases fa pena o le tele o le lave ia atu foi la ile onga ile ua kominio i fa na o ua kominio i o termine o le o fo ia na fa na wale la sa o ni mo ua kominio e pe o vaenga umai o le tele o le aunga ma le o ngare kalesia fa amal manga i le nu o le atua le wingo le sakalameta le sakalameta mai se la nai fa na ui la sa uni o luai komenio ia e te tau o na luai komenio tang maiti ia mamala malama ia ai le ia le tali ali le wingo le amene o le wingo le ale tole tu atu le fifi wa me u mana e tala no el fana e o foi la sakalameta le kofsio ta si le sakalameta e fai ngo fo le fana le sa u le kominio a wa ina a mata le fai ngo lan kofsio pe a alu ya patele o le asa u ni e fai le fa no e las falai le stona e sa le kominio le fana ia na o lo le o sakalameta le kofsio ia lo atu te mai titi lu mo le staulang ala wana i loa tau loto mo fai le te talo le kofsio ma malama au mai foi la le absolutely sio e pa tele fa pa ia ele alo le ala wa malama le fai no sakalameta le kofsio ia tele ana i vai nga fa pena au wa tilo e tato e kale si ni mai tau pe foi na fai atu isi aso sa tato tala noa isi tato tala noa o le tele ale ia nei ele o malama le tele o vai nga le kale si ele o malama ale taua foi la le o le fainga ruenga so stranti a kono faifia fa malama ai mai se lo fainga ruenga ti a kono fa malama i fa nau nei la lo baoa nga solo atu la nga sa wa ta to we foi le o la tovia o le lumana o le kalisi ma salvo halo mo ia le vele me desa e fa so e fo le tulanga le o sakalameta pe aso e longa manga o ye se mafuanga le ka kifia o su e mai nge se pe pap tema e so me se pe fai poi po e fo kwanga yo i lo e fatino e ai pe o le winga le o tato le so i fonga le nei fa pena ai o le e ia le moni o le sakalameta i lo ka manga o mia o tato te fai no le fa tanga te fo le fa pe ale pa ke mala ka mai feng fa ko ngule nga le lo ma bilo ya le sina ba en fa pe ya pe on sa on fi on fa tu ale fa yer be fa po le feng fa tu mo pe pa ye ka sanga i lo ka lui le bisa po la lui fe mo fo ma nga do fa ba ke o ku nga mai e na fia ya wa e ta tele ma le vanga ta o se lo nga manga o mi se so le lo ku fo ko akalo ai e mo ila u kofa ale saklameta ya ole al saklameta ya tet o fa solanga what
is the sacrament to me. O le sakramenta la o le baptisonga o lo ulea whaatuatuanga o te mori mau mo le whaaurutanga. O le winga ngal o le sakramenta o le baptisonga o le whaurufale ino te ita avea o whanau o le kalesia le atua i lona aing. Ai ia o wola ia so umare whaatuatua e mori mau mo le atua. O le winga na o te mita e whaia taua o le katoliko e taua o le atali o le afafine o le atua. O le ola whapaiaina o le ola moni mau o ke le whaafiki. O te le whaafiti le atua o te whaafiti a satani o upunga al fulfuanga tau tinonga le whaatuatua. O te whaatuatua le atua le tamao le alo le angangapaia. O vaenga e ka ko ke whaatino ai fursakla me te o le baptisonga o te baptiso e ati o le suafo le tamama le alo ma le angangapaia. O le sakramenta na le fo in fetala ia Yesu pe ma le silent ne ia po sa solo asa king isa fetala ia lu tato le evangelia ia ape o le evangelia le na mata io le fetala ia Yesu lo na uso ko kofilo Yesu si sila Yesu ile mafatio na tangata e fituleng so le isi e sulfa ia ia wala ilo la to si sila ki Yesu le maftianga ia o folonga ia ma to fitanga te to suma luo o so to suma lo e fu ai ngoi tuai ngoi Israel fana wa Jacob e o e so so ngi tangata mafatia e tala i le winga na le upu baptiso le fa tu lo Yesu o e faino uma maso ma baptiso ya ilato i le suafa tama le halo malenga pa ia ona fo ai le ia Yesu le mana o le pule e tuli ia nga fa mangalo ia nga sala le mana yo le o puta tino tu spa io le fo i mai ta tu sakramento le ngatala sakramento o baptisong al sakramento kofisi fa mangalo ngasa ia ina ia ola ila to e fo la uia na mau le o le al sakramento baptisong ia tia o lo baptisong o lo mitanga e faia uma mori mau tulo iluma o le lalo lang o au o le afofine o le atali o le tua o ke fie e o la whapaeina e lava ina o vai mo o sala mo se ke lo kai mea o ke wha moe kofisi o te wha moe le fire mupo le alofa wha mangalo le tua o ianga wala wina o sakramento o baptisonga o ke alo e folofola mo o morimau e ala foi la le tahua tātou tala noi foi le mali o a fionga la tua le sante ne i lo wala wina pe ona wala wina le uso me foi mo wal tu se soto le fetong mo la sante ne no bala wina le tuolo no ele fa pe wa akoko le mo wa fia isala elu ave ka mafukanga ma ka le bala wina ele tu Israel o le alofo le tua na la no bala wina ila to fa pe na fu tatu bala wina ele tua ta ito le alofo le tua e fa va ya ine me me le fa pe ngo fa yo o porta sala po o se fa fia le na malawina a i le baptisonga ona o le alofo le tua ia tia fa vai u mai nei meu ia pe o avala aula le tua ia ta ita pe la se fate e na tala tu lo le sakramento le baptisonga e mana tua lo baptisonga ma upo le folfolang avala aula le kalesia o mo fa se fono filfilia ia ko ke lo ko fala ve kai ka kom kanga luenga ile vai ngole tausanga wa ka ko sabaria fo ia ko aku ya ole fo to ya live ke va ia mafkanga tina por sangatan ai fa pe maila se fa maria ko ka luenga ko ngo ke lo ko ngie le so kai e ma fa fola upu ia e fa si o pisi to no ma tele o nga luenga mo tiu te fala inga pa pe fola nga luenga o kale ma fa nge upu tau tino lo to baptisonga a o le vala wina le na ta ite fai mo mori ma le fa fe fa nga la to finga i wo vala wina ita a wa o le tua le na vala au ala mai to no me le o fili ma o kasi e fongo le au tanga nga pola o tu e manga o mai akia e ke le ko ka ia o lo ta vala wina na lo to baptisonga e fa pa ia inga ma ka mo fai e mori mau va fe tai le no le tu e tu langa o mai e so angi o la nga fa kala lenga fa nga o ka anga va fa nga ka leng e le ke foi sila mai lo ku ya ka pe vala winga pe vala au foi tai le
i la utalavo po whanau maria po la kwa misa so se kwa inga wala a la umuri maule na ia au ngofie ia o talia ngofie o mea umalawa e au na ile tua o le winga le na papsong a fale ita lo no winga so se mea wale se koe sala ese mai ai ele kam koe whaafiti a whaafiti wala unga whaapea o ke pisi ele so rongo winga o kako whaafiki lo mo le tua o le tua a wala mailanga wala awi ia uloku makanga kai ko kasi e whaapena ale se le whanga le tua le alofa i tangata ma le whaanga ino te whao mai lan fe au i le lalolangi le nei pe o lau nā mo le mau le winga o le papisonga o le al papisonga o ke mika lo ngango whaia o le papisonga fo i mo pe ua whakamau ainga ma whaola i naita le tua le nei o lang ua kamau ainga ma ua mauinati ma mautu whaanga i le ngata la i le anganga au whaasofia kai koma e mawari ko wha le lau pe ua tia e mau taola i fo o te le whaoloanga le tua le tu whaatino le keke fo ka sa wha i isi mea ia mai tia o le wha ea le tua a manga ia ika e kangaka ma kulo ma au loku ma mafukanga le ngaka ngā o le malo ma tunu o whiriwhiri ka ia o ngā o no le wha ea le tua wala mai ia i la hato le wala wina o la umori maule na le papisonga le papisonga ua wha ina whaapale wha ea le tua au Malo, sao noi lo fe patele. Te loe e whaftai la wale sao na mapatele o malama fo itu umale. A lo fo ital tonunga iai. O te loe ainga whatasi ale ia sakala meta ni e fitu. E a tatou au maia ia poloa inga e ono le kalesia. Poloa inga e ono le kalesia. Ia e maua le misa ia sa maso fa sa aua le au noa le tausanga ma le kofisio ia e kominio i vai tausanga le paskate ia e whaamatela ina i aso e te iloa e tōngia e whaamatela ina ai ia e tausi le itua inga sa ma e whaitofi le lotu ma fisosoani atu i ngā luenga le kalesia ia e tausi i tu la fono uma le kalesia e winga le whaipoiponga a tilo la ia i polo inga ia le tua o ia le kalesia o te loe tu fatasi a wa o i sakala mete vitu o le au wala mai le alofa o le tua ina i tato wo pela on sa no patele e tau no fa sakala meta mo mua ina i o tonu mo loa mo walu fa maoni mo mau sakala meta il no le tua ia vai mai foi no le tua o lai e tatenga lue ma le fa maoni ma moni mau ma le moni ma le fa maoni i sakala meta ni e fitu i ona tu mai lo le ia ma tu la fono ia ona le kalesia oka ma tu ate le alta mau ai e no foala tato ma fa ma tala ma i o tamala malama lele a fai o le ufai me sakala meta ni ia e mau al misa ia sa mas fa sa i ona e whaalongo lea sakala meta le Eukaristia ele alula ele misaya sa uma e te le maua le moni o le Eukaristia ile tino ma le toto le ali e tātou te tari sua ia tu atu la le whai mai mulimuli ia e sosoani le kalesia ma e alu whai ngā luenga le kalesia ia ona tātou au mai a fo ile o sakala meta le o le whai ngā le o le kofili masio io ina te alu tenga lue ai to tonu ina ia ta la il fina ngalo le tua ma le moni o le tua ma le lofa o le tua ia tato io sakala meta mai a tato tu e fa mal malama ma au mai alo o e loa ma lo mal malama wa te lo foi e le opo mala e le nu o le tua mai se la o staulanga o finga luen o la o mal malama o mai fa winga o mane sakala tatou te fiu e au mai le upu e whaamama. E le umale o le atua le ai tatou. Tatou te o e whaamama lama sakala meta, tu la fono le kalesia, sa ue mapolo inga se fulo le atua, tu whaatasi mabaenga. Oka, tatou te fiu whaamatalata. E umale o langa le nele, o le manuia, ia i mo i tatou. A ia whaataua ina, o na whaasakala meta mua oe. Ele moni mal fa mau una e alua tule fa sakala meta le no le tu mal fa alo na lo fa tai
tai lava mo finangalo pe o le si vai nga ta ua te tauna si la fia e tangata aulo o sakala meta ta pena lele ele fa pese me volele langa yo songi mai ai manga papike makaya peke o songi mai le so lulu ai manga fa poi po stona e ta pena lele e fai fa matalang fa malama ya fa te tainga le o sakala meta fa poi ponga ia le kale sia kato pe ia o te loa e ono masina fa ile le ao fa ia al tele le mele o mena le o te vai e fa e o so fa i mai ange manga ono e faile fa e sakala meta ala ele e me se la pe fa fa poi ponga ese le kale sia te mai tai ese cattolico le e pe cattolico fo te mai ta ai le cattolico le ile tulang fo le tawon si le fia le la o sakala meta ta pena le ali ia te loa li sa mo pa te le vai mai e sa o le lei sakala meta le fai poi pong pe an fa tu mo o le ta ua wa le la tu fa te sia o le tane ma le ava le tino e tasi ai a ta pena lo ta pena le lei le upo le tua ina i malama ai a fa pe fo i ta o te le lo tu ese a le kamae i o le ta pena ngala fai ono masina ta pena ile tama le lo tu ese ai cattolico le tene e ta pena le upo le tua ma vai nga mai o sakalameta pe ia tatu tala noa a wa le moni le kalesia le lava tu tangata le lo tu ese ina iona malama maula ma ia umia le la maftanga pe afai wa lo fa maoni ile la avea mana me al to inga urungari foi lele o lai o mai e ka kopenge a yese me fa moe ai ia e ka ko winga foi nga se va to ala fianga pa tele ma tia ko no me lo finga la ala ka kope ele ki a ko me fa penga ya onga lai manga o ku ia fia mo mai se kupe le kanga ka le ngari le la o mai e kope ka se ale va ya so ai fa ai po ai ko fio fio e fa ko nga ke singa fa penga ka singa me tu lai mai e o mai lo kanga ka fa mai a me o le mele fio po le ale ia kope lo ai le fa nga ruenga ka si va ya so le a onga o le mala mai ale mo ai le lo o le manga o le tupele mana o au mai ai le o fa ma o ni lo na tofinga mala na nga ruenga le o fa e kele cases fa penga o ta mai tau matai lo e o foi la le vaenga le o fa ku nge o le fio mai le tu ainga sa ya pateli ka pena foi me mo le tu ainga sa e ka ke ngo ka fa lo ngo fa pa ia nga ka i fere fa le la nga ka le e moni la utala e o ala ko fa pa ia ia uma a mai ke ku si afe kala ia o le ngani ele o mana malama ele lo po le ale winga sakala mitali na ia wa mena le tupu ya sone e va ai atu lo la o le ainga o le ungari o le masa ngai pepe le ai fe vai ia o lo fa pa ia nga ka fese che porque o ka fa ron fa mai la le wo mai wo uma fa pa ia na nafia la ile ia le fa tali le fa nga ruenga e te tau na o mai e so le pule se fa le o onga le ungari ona i lo fo le moni ma le fa ma o ni nga ruenga le fa nga ruenga ai mai se le tu ai nga sa se vai atu la to pa ia a wa le mea na o le tupu ne ya tato ia mal fa lo fa tai me so fin alo lo fa tele o le ma lo fa tai e sa o moni fa ma ni ia ba fo fas ai che le fa fa so fi fa i lo le fa so e fo le saklame so opsonga au te fianga ia le papsonga e danga le ka ku o le saklame te mo le so i fortanga ele tawa le anga e o saklame te papsonga e paptema paptiso le fana o paptiso fo la tanga to matua le diu mai pe to fo mai fo to no le kale ai se ese awala o le paptisonga se iso se alo po se fana o le titi e faia onga matua faia onga matua ta pena o le paptisonga se o matua le kalesia e faia onga ia ila tona e ela po kalame e ta o le RCIA
o le Rites of Christian Initiation no winga o pokalame tapinanga i le taimi o savalinga o anga i atu le whaurufale mai tono le kalesia o le poala o le alalofanga le tuetu o le pole na whaatino mai vaenga sakrameta o le whaurufale mai matalia i tono le kalesia receiving to the Catholic faith ina ia malamala mai le sesenga langa e whai ai le aonga whai ai le ia sauninga ma me umai tapina i la tau e iei fo i me fo i e olanga o le cathedral pon malu le kupo e le stala ai le taimi o le whangafulu la tau ngoa ma whaasino i ma whairo ai ma le kupo o le taimi le na o le whangafulu pea whapela e tō tele nisi o le awhauwhale mai le kalesia ua matutua o na whai ai leo tapinanga masani ia e mafua wa matutua o malamalama mai loa me whamakalaku o le whanau inti e rei loa le alanga e tūla i ele matua o lana ia matawhai o le awa o le whanau le alanga e lenga whai ele anga papisonga ia malamalama leila tō le winga o le papisonga mai e siro fia ka ua ke lele mele o le whiwhiri o le suafa ma le ingoa papite mai ia Ora que le o le vele ia. E agora como o e fa o ele ngole la que mga papche mai la fa no polo fino ba ia. Tu si fola o filifili o le va vasa ia tau sala o ma o ko ele o fila le kat. Ele tele o le ngole. Le si le sei no papitiso le ngo papche mo sei no la o ia le ngo kerisian. Ia alua ia e o volfa pipi va ale ai se ele taua le winga na mafu angole no fa pe San Francisco ai se fa ngole ngo papte male la tama ia Francisco o le spirituality male ngalwenga le nasangat ia e taua tele lo swafa male ngo e fa ngo ele fa nei si ma ngo e fa ngo o mata wala a wetaita i tono le ainga male la tele a pe o le taua po kalame nei fa so ko le taua sakramento o papisonga ia fili male tau o le ngo o le a fa ngo ai so walu ia po tato fo o le ngo pa te mata o i tono le kalesia ina ia o lo matupu ifo le nato mai e amio ai sangato a wa sa o ama moni le vam tanga ia o ko kele ai la singo ka kulo war fa fonga e pe o la fisi dia ko la lengo ia ma ia pa fa ia po pa talo e o la fo le tamai titi e amio fo ia pe o lengo o le tau lengo na bala o tai tama fa ngo la ngai so o tai telu tengo la fo la ngai nga tau tele la o ngale kalesia se ngo le e fa ngai papte mai lo wan na tu sala ia pe alu al savaringa mal solo ala o pipi ile ngona e so ia ile alu po sa tali po se tamai tini ile ngoa le nga la tau se le tu mala upa i o le langi le soifu o le nata mai titi ma e le angaro tau o le winga le na le na tau fa so le tau o ingoa inga ia maramla mo si lo fia ele fa pe ngai pule a ia ka ko ngai ngai o le ngopa che mo se ngolo tu la le ngola pa ia va pe na fola confirmación ia e lo ma fu anga ia le na filia le ngole o la pa ia fa ngai confirmación le tama ia o le manga ia awa matua i fo le tama i porinti e so fo ia le manga ia le nasa ngato male pa ia anga o le olanga talo o le na suafo le na sangato po le au sangato pe o le tau le na ia ona sawaile ia ila to ia e ia ile matua tausi o le matua tausi o le ale winga o se tasi na te tauto lua male alo po fa na fo papiso e te talo ma le soifua lango fo le matua le faiva o fa kerusiana o se tangata e to anga le lotu ma se tangata lai lua pe o fa pa inga ia banga tau e fa im fa te inga tau la ia o le lo ka fa sofianga i le tangata o fa mo tu o nei tu le le ma fuai ia e pe o le winga na le ina tau o tele le matu tausi ina ia e ia la isi sakara e isi a inga vole o mai patel amal mole e ko se fulu ia matua tausi o la tamu fa o fe
Kausi umele au. Kausi umele ole au ngale ka ele se me o ia ai e te tauna ia se tangata to tasi katoliko ma to anga le lotu ma so sa wai e au ai me uma e fai mo tangata fai fate te inga mtaula inga so i fota mai titi le fa pa inga baptismo e te tau ana i tangata katoliko ai e le te ina me wa pia e le lo kakoliko ko se fulu ia le la mai fa fenga la ko lo fa ko ko ole ala le kau kingongo le fa to tali mai lato ele fa to o le winga na le senga ma le winga o le matua tausi e sawa me le upu matua tausi o le alo na faalanginga o ia na te leo ma pui ma talo ma fesoasoani le fainga malanga le neta mai titi ina ia tupu ai ma ola ma soifua le kakalo mo le nganga ia fesoasoani matua o le tamai titi lo la faiva fa kerisiano o upu foi na te talo pe te tau tino mai te fesoasoani matua nei mo la ua faiva ma tu te fa kerisiano mo le la ua tamai titi ia le tau tofo le mafolo o upu tāwala na e tāwa ile le ngale matua tausi ia o isi fo ia matua tausi e se le ia o ia so failonga ina le aso fa na o tamai titi e ke aua sa ulafo mai se me alofo tamai titi ia pe val au mai sa ka o e fai mi se sali tai au le alonga ia sa fai me ai ma pai mana fai o makua kausi o le ngangale na matua tausi ia sapo langolango fisosoani le ola tina e fa le fa tu o le nei tamai titi ia o le mane na le ngata foi na o le so tanga le matua tausi ma matua ia so tanga fia ma file mu ia o nge me va pe o langa la ka wo ai le ko nga se e o na me le songo foi ta le sa e la e ai le ko nga se la me le mai pe fai ma matua tausi ia nga o nai o ke mazangi langa o sia wo ke alufa ia yo ela alofa la o ia fa fele ke le alofa il tamai titi len pa te mai te tauna alofa ila tama mai se matua tausi e to anga le lotu mai lo ai mafainga alofa so songi il tausinga so i fu la tama so songi ya o matua e pe la le tulanga le tawa e telele ia le fifilia o matua tausi mai la to e fa pena o vahenga na e te suesue mai tilo iai o fai mfata i tainga o la tama i le ola le fia ma le ola fa pa ina ma le to anga le lotu ma le tu fa le nganga ko anga fo i mea fai le ulo ia ma fa la bla o ainga fai le sa ma le to ma e na ba fa pi pe o nga o ba nga na e lo ele se singa ma le ta wole o matua fai ba i le ola fa ia fa pena foi la le banga matutua le la li liu pe le a baptiso ina li liu ma le kalesia ono o a lava tu langa sai ia ma fa pa ia ina foi la to le ngata le o fa na o le fa pa ina sakramento fa viponga o le atalia uma le pole ma fa ta o sakramento le savalinga ma le fainga malanga ina ia fa mamalama ma ia vai ngo sauninga mai le te mi fa ti ai la to yo la to finga baptisonga pe o le tulanga tauala le na e se ai le baptisonga le tamai titi ma baptisonga tanga to matua o na le o ngai fai anga tanga tale matua le la baptiso e mamalama mai lo savalinga ma le fainga malanga ina ia fa pena fo ina talia tonu le pole e vale le tau e la l'Italia mo e o la baptiso ina e talia i tono fatu tonga le kalisi katolika le pole la stofi o le pole sto na pa ia le la fanga tu Yesu e la we fo l'Italia mo ta o le tofi wa le fa pega ko ngal ko finga o ska o la po ki a ko po kapo sa fo e la we li ka ngi ka mi missa ai e la fo l'Italia po io il pole la sto na pa ia le la fanga tu mo la to we o le fa le malikale sia va vale le mo ngole tu langa e fata o mtato tal tonu ai pe afa penga ka ke mala malele i le fatino de sakramenta male winga male nganga mo tato tangate fa o fa le kale sia ai ka fu ngatalia o le kale sia le ponga fa masui o le kale sia o le aulo e o mo le mau ma tali atu i fesiri ma le tau tino ngol fatu tu ma mo le maule i tali male nganga fia ma fa tai e lo me vole le ko mo ya ko mo ka le ko se lo ku le fai me ai le ai lo le na italia i lato o le tua e ona le sakramenta
o lana galuega mo le tagata iai suiga o le tagata e le faapea e po pese nu o le amalemu ai faatuatua a o le galuega na le faatuatua le tona kasi e talia ai le sui fou e fesoasoani lenā sui e faaulufale mai opoopo ma lagolago ia ma fesoasoani foʻi e le faatuatua ma lou faalola na lo faafetai saua i lau feoga matagofie le tamaga foi patele uiga le tamaitia papatema foʻi ma faaulufale mai tonu aiga o le atua ia ua o vaega umana pe ona saunua patele ia e tatou tutuu foʻi le moni ma le faamaoni o le matua tausi auā foʻi le lagolago e tausi ma soasoani i matua auā le tausiga o le tamaitiiti le laola ma tuputupu ae i sakalameta foʻi o le papatisoga matagofie foʻi mea uma ma vaega o saunua i patele a o le faipoipoga e ai ulugalii ua mavaia faipoipoga ua taʻiono 15 tausaga ma le 6 ua matutua a le fatoʻa faapaia le ulugalii ese foʻi le ia taʻi le sefinaga patele ese foʻi le agaga o nei ugalii na o mai e faailoa mai o laʻua talu nanua foʻi leʻi faaipoipo e foi ma le ugalii 8 ma le 3 ai si matutua o ugalii sa faapaia ma ia o le agaga moni a sa tapena ai nei foʻi agaga ina ia malamalama i sakalameta ma i tuva laasaga uma ma vaega o le ekalesia a o le sakalameta ia ese foʻi le tāua i nei tagata ua matutua ia ae tilotilo foʻi ma le agaga ai e nonofo aua leva foʻi na fia talialii i nei agaga ia ae iai foʻi a mea sa o faaaogā ai foʻi ma talatalanoa ai i isi foʻi tua le ekalesia ia ae e pe o laʻu molimau atu na pe o tagata i matutua sa faatino le sakalameta le o le papatisoga ia pe o le agaga lenā e vatoi foʻi sauau faaopopo foʻi ia foʻi vaega e tau i le sakalameta o le faipoipoga ona ua matutua foʻi la ua ia latou ia le moomi ae lē i faaipoipo talu mai le laʻua olaga ae o laʻuna molimau i maua i le ulugalii sa faapaia ia ona ua moomia foʻi le vaega o le sakalameta ia ma le faaaloalo faafetai lava lau feoga le faletua afafela le tuaiga keisi lea lau feoga patele pela le mea le saunoa ia nifa alia leva na nonofo i le faipoipo a leu faamanuia le atua i le aiga maua le pepe e agavaa le pepe le papatiso ia fana o umana po le aoga le kalesia sa tei na vaega kele mafaiga e aluluga le auaunaga le folofolaga le upa fai kele o komio kele confirmationga e seisia ua uma le papatema papatiso ua uma le faalofale agavaa uma foi le ugalii ia le faipoipo ae i fanau e kauga mai uma le papatema o le a kilokilo la i le ugalii ae le kilokilo le alofa ai soifuoga i fagau koʻokele ia po so seisia tauna faigaluega faalofale mai o le avea foʻi ona i fanau e tonu e papatiso ma faalofale le kalesia ponga kasiga agaga o le faaosofiaga i matua o le a faapena ona gai oi ma faapaia loa ma liliu e toʻaga le lotu ma me faapena seisia auala le atua e malaauaina i tatou ma fesoasoani foʻi lo tatou olaga ia kaukako lagolago ai le mafai la na agavaa laʻia tagata lea e vea o se matua tausi ia le leʻi faapaia e fua i luga o le pe faaga faakua e fua i luga o le o mea uma ia leni sa tatou faasoa i nei na se tagata la e kakeloa e fai makaulaʻiga ma vaʻiga o le kakai koʻaga le lupu ma kakai ua uma confirmation faaipoipo ma e le o se faakaikaiga lelei la le alu e faaipoipo pe alu faapai kaugalu faapaia ma faaipoipo ma kali le alii ma kulaga faapega ia pe o tulaga umana malo faafetai o le kau ke faasolo vele ia le tāua o sakalameta o le papisoga pe o le faavae lea o sakalameta uma ua le papitiso e le mafaiga ai konfirmasio
e ke le komio e ke le fa po pe ai le baptism le baptism tu langa na le ta o te le fa solongo sakramenta ia le kalesia ia me se fo le eukaristia ole finangalo le kalesia malana o ngai alanga ma kuainga kali fa nga le sakramenta le eukaristia ala fa ngole o komio ia ngol kai mo le a na talia li ai mo mai le tali ya ling fa ngor sakram ole komio first holy communion ai o komio por misai se tau no bala uma fa na ole tuanga va uma ye ala nga kuai o ngai le I o le mafofo e mala mai le wingo sakrament ai le I the age of reason ai e o lo le taimi tau na mo le mala anga ma le tali ma le lo e o tau no fa o fale ma faia o ngai tali lo le tau mai titi le sakrament le eukaristia e pe o le tūlanga nea le na tuain fa nau ia le la o le kalesia la pe ona ia le kaiala pe o le se furu tausanga ngai no ia pe o ke minga o kikilo ku fo le se o sia kama ele o se me fa kaika le o ngai fa komio ai ma avelo kama I komio ele kai nga mara o lo le lo fo ina te mai titi o por talo o le tarifa ale tau o le malama fo I sakramenta ma fo inga ka ba I ma kam fai se malama le tomati ai o le meale I ma tu e ka wanga o ele ka di komunio lo ke la wo mo ki a kongo po pa ke le ma fa o le ai le lo o fia nga sai fa ka penga ya mi e fo ka mo mai la sol ka mo lo komunio ele nga ka nga o le fa ya ko nga se fu tau sa nga ala nga ba ko sa ka ma ki ala como mai ele se vai pensando para tele ele ngari isa fa pa ia vai a solea o lufu lima tau sanga lufu fitu fine male o fine lana e katoliko le kamano a fine e lotu ese fato a fa pa ia le solea ia ma papte mai ia papte mai le solea se fina ngalo pa tele vai ngale po la fe tawia o ngol finge e lotu ese wa sa fa fo la o nga ia fa pa ia lo le si va ia so ia a o levanta pena mai la o ma si la ma o sa pa ia o ma to ia o le fa po o ma ia sa pa sa mo sa o lo fio que fa ko te si ko fa fe na ia na de sa fa ia la mo lo na ia ona ona nala wale fa fo mo pa tele fo ile le winga la utala na ona ye me fa pe tupu ia o atulone fa pa ia lo le sakramento le fa po ai lo ku o te malo e popel te malo e tisile tina no pap o la len baptiso o tina le te mai ane sole on pa ia lo mala e lo sakramento ka pena e tikin in fact recognize tatou tatou te talia ina le sakramento le baptiso le fakasa ma le metis o ele afainga ele se me ko baptiso wala e fa o le tonunga le so fakasi le la ve o mai ko le o le fakasa ma le metisi o te fa tu le tama le alo ma le ngapa le ala le na o te tinongo lo la to fa tu folo le ka ko kia fakasi so it's okay fa ngape pa wala sakramento e tau na fa tino le aso ngi kulanga fa pe ni ke so pe o le confirmation unconditional e tau na fa tino te min na tono tau no pa ia ele fa o ina sakramento fa pe ponga male tradition e tau na fa ti o la ka dia kule le fisi le fa no o le me como foi como foi a usa o ofício Kusa mbake maras falele astona le fai poi po malo fafta ia se vang nai se va nga le u fai lo me futa tu taimi wa mai alta tu taimi fa tu la ngai le ya so mal por kalami ai ale ai ala fa mai alta tu por kalami mal fa lo ya salo le tatu por kalami na mo le so mal le va yaso ya tau tu na sakala meta ta pena le leilo na fatinoina yan fato fa ele sakala meta ya mai ta uate sakala meta ile
e kalesia katolika ai le ate Moses whapoponga le tātou Polokalame le vai a sofou a mori e soifua ma le ola whaftaitele lava i le mai mo mai whaftai fo ia i la tōlo muli pe le tātou Polokalame le nei ia tātou whaftai whatasi le whionga pātele pal tā sala leota ia mo le awa noa tāua ia ai maise fo le wha soa tāua whape fo i le whionga le whatua ia niva ia mo le tau mo whai mai vai a sa uma le tātou Polokalame ia mai se foi o lono fina ngalo e whaalia. Ia, tātou wheloa i vai as fōua ia mo manuia tele toenga le so, soi fua.